Maka uphi lo ingena ngaphi iphume ngapha wena bakutshena esontweni umprofiti ukuthi bakudlisile wathina wathi ayikho yonke mama kanje kuthi shanga lesicathulo yes futhi plot job ishana kamnandi njengoba kutshena meeting bekayenzani meeting bekayenzani meeting ngazokukhomba kanje ngazokukhomba kanje ayikho into erasela sewuthule indaba le ulalela nayo kwenzakala ndale nayo yazi nayo Gray ngicela bathule because of mina ngizoyeka le ndaba because ivile sampicture sorry kibuwe then awuna need ya family siswami ukucela bongazi ukuthi unengane No, sisa, okay ngiyayizwa leyo ndaba uma ibhakala uthi wena uyakwazela bokujola kuphupha mayibhakala ngicela uthule ngoba ngikhuluma ngiyacela ubokujola nabo bantu nokulala nemangani bakhe usho kanjalo ku email abantu abakwazi Anazi bathi baba hulu kiya khoni ngikile akithi buluwivo abuthi uthengiphandele ngiyenzile hayi yasaphela isibe sakho akunato zokuzeka manje zoxabana kanje yabo ngiyathenga ngozona umuntu othengisa mase umuntu uyathengisa mina ngikaze ngambona ngike ngambona ikari bakhaya nisane wey ushayini la unalimusi hoyi kichimbi angicela ukuyela esikoleni hayi bese ngidla yini uyafana kangisapoti lo muntu awuyabheda lo muntu hlezi khuluma kanje bakhuluma kanje nase next door ungidlise kuzokhona vele ukuthi kuzokhona vele mina ngikusama